For today's video ay char. Padasak man garud tag Ilocano voice over. Sige padasak man tag Ilocano tatata na makmaklanak matya nga Ilocano. Nagtatangarod nga aldaw kat apan kami agsimbakin arki. Kat dapat requirements tibado makita ti chan kasjay. Ay na apo imbaglaangan tabasit ti chan ko. No apay matanga nakabatbatitak lang garudan kat pinabatit dapay lang talaga mat tibado. Or else talagang kinurang di tela. Ganun. Ay na apo anyang taday nga crop top ayan. Ngam di kapay suan na ay na apo baliktad talaga di pants ko dita. Napansin ko latan garud dada kami di simbaan kin arkit agi bulsa akti coins. Kat ni ay na apo adamoten di likod kun di bulsa na. Ngam dito yung garud balay kat di pinapansin iso nga nagmeti aura ak dita. Di makin ubot napanmoten di sango kun anya kano di jay. Nalpas garud ti talo oras nga lamirda ak. Charis. Ada kami ngarudan dito simbaan. Kat dito kami ngarud manen Lourdes nga nagsimbakin arkita iso lang ti asidag dito ayan mi. Kat ne nagsiar akon binaliktad kun di sapin ko. Nagpintas madla aura akon so ngani maggayam di sapin ko. So ngani ba di jay wano baliktad. Charis. Ngam ne ore kasta akat napintas piman mat nya jay coords ko. Coords ko na dagarod day tayang ngam ne kurang mat jibado. Kinurang ti tela na kasjay. Napan kami ngarud kin arki dito pagitugkulan ti kandila tagitugkal kami garud ti kandila. Tagitugkal kami ngarud ti kandila para kadagi jay pa apmi nga adu-adu. O jiba nabululpay nga talaga. Ugali na tahanga nalaka talaga ti ag voice over. Kat ne nagbayad garud si sitting pretty ak dito isong ag video ak matan nagmet garud ti ambience na kasjay. Favorite spot mi garud dito yata naglilim. Kas magkita yu garud ya nagadot ti mulmula na dito nga banda. Iso nga na presko piman niya. Kat ti may sapay garud ya kat nagiwat ti awer kuya iso nga mayat nga dito kami lang talaga likod. Nabisinan piman ti ubing iso nga ni nagalan ti merienda na. Awan pay garud 30 minutes nga nadda kami dito simbaan kat nabisinan. Hampay garud nga nalpas ti misa ya ngam ni agit agtagadan ti ubing. Apan kami kanon agay ayam ija slide dan. Ay na apo gusto lang talaga nga nakapagkararagak basit sa kami to nga umalis. Kat ne intiro malalagsak na ti ubingan ata makita naman ang dato nga elephant. Pinaka requirements amin data ti ubing sumrak dito kailangan agpa-picture dita nga elephant. Han ka nga rod kanong imay dito Children's Park dito Burnham no ka nga nagpa-picture dita kasjay. Kat ne interendak man nga rod ti ubingan ta intiro malalagsak na di naman nga mapili-pili noon niya ti papanan na nga pag-slide danan. At daman maistoryak dita nga na-experience ko. Ay na apo ni Arki nakabaot ti may nga ubing. Gaputa ti amuna. Siyak di may nga nana nga nakaagam ti ubing. Gaputa agparparehas kami gamin iti suot nga bado naka brown piman niya nga naka all over. Kat ti amunan akot siya kun di jayon nga nanang nan. Kat tanapan namutan binaotan di ubingan. Ti sinaling nga ubing. Say hi, Arki. Say hi. Say hi, Arki. Say hi. Hi guys daw. Ay na apo won amunan ti aghay guys gapulang ti mabuybuy na dito'y cellphone. Ibaga na pay please subscribe kasjay. Kat ne nagmayat nga ro ti papagnaan mi dito'y Burnham tanaga do ti tao. Yeah, it's an ambulance. Oh, your nose. Where's your nose? And then, where's your eyes? Nagkukulangot. Kulangot pa more, anak. Kasta na nga talaga dito nga ubing no dinamag ko na di agong nakat itudo namat nga agpaiso ngam diretso kulangot mat sinaling talaga nga ubingan dirikat na ibaga na nga naapgad di duggong na ay kat sa bali di giant kat ni agpakalaing garut ti ubing nga magnapay lang dito'y break kat ni nakasya at kumajadalan aya nga pagnaan na ay na apo ti ubingan aya explorer sukatan nan samutan ni Dora di malan kami nga rod manan dito'y ayon paggatangan ti pakmakan ngam literal dalan lang kasjay tamadimot kasya ti budget gamin nagiti magata kat dito'y milatan by one take one nga burger. Mahala kami nga rodya ti pagpameriendami tadagas istimar ijay balay. Iso nga duduwa kami lang kin arkidandan nga rimwar tagpinpintur da garod ijay balay. Kat gaputa awan garod ti masida ay kat dumalan kami latan ada tuyon naluluton kasjay. Habang agurure kami garod di inorder mi kat ni dadalusan mutan ni arkide tuyon nga nakarugrugiton. Nagbalinan nga nangisit di puraw nga bado na. Hindi ro garod ti tapok na ya day tata igit ti kalsada. Santo pa lang inpatong di ubing di dayede na ay naapot talaga ti ubing. Kat dito nga doon ginalpasanda di sumampot kami. Medyo agblink matan di mulagat kon. Aglagto-lagto pa yun ti puso kon tiragsak kon kasjay. May ayata nakgarod piman yan tani kaslapi mo daw matan naglota. Han pay ngarod nalpas ta di laong bubungan pay lang tinalpas da. Iso nga nangan kami pay dinalpas kami nga nangan kat intuloy da ngarod. Kat dayta nalpasan dayta ni dingding na ngam ni kinurang ti pintor. After 7 years tatalang man nga makaraman daytoy dingding mi ti pintura. Pinaglotak ngarodon tatno pumura tatno may kadagatay piklat na. Nay, nalpas mo di video kon. Anya mako nam dito'y voice over ko nga Ilocano.